Ovo je emisija Kultura u podne koja se emituje svakog četvrtka na YouTube kanalu Kulturnog centra Nikola Đurković Kotor. Danas razgovaramo sa našim sugrađaninom, umjetnikom keramike Petrom Martinovićem. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, znači. Samo da pitam nešto. Je ovo i video snima? Da. Znači idemo, dobro. Nisam znao. Vi ste dokaz da čovjek kada pronađe sebe u umjetnosti, ima talenat, ne treba da odusta od svojih snova. Kada ste vi otkrili svoj talenat i odlučili da se bavite keramikom? 99. Kako? Slučajno, zvali su me na kurs neki prijatelji, pa sam pošao na kurs i završio sam kurs. I shvatili ste da imate talent? Da. Tako su mi rekli. A koliko je tačna rečenica, da tako kažem, da se od umjetnosti ne može živjeti? Pa ne znam, prilično. Ne može? Pa mislim može, nije to življenje, to je preživljavanje. Kad je neka dobra sezona, onda je super preživljavanje. U suštini je preživljavanje na našem prostoru. Kod nas ne postoji praktično aftermarket. A moderni vajari, pored ovih tradicionalnih vajarskih postupaka koje koriste se i savremenim tehnologijama i 3D modelovanjem i tako dalje, na koji način vi stvarate? Ja najprimitivnije moguće. A to? Znači, kao na točku. A koja je procedura kako se stvara? Pa, točak je prastara, hajde da kažem, mašina. Mislim da su kao ovdje donijeli keft, kao kolo za keramiku. Ali suština točka je da vi možete točak da koristite na razne načine. Mislim, mogu da se prave posude, pošto su na točku sve forme, kako bih rekao, na isti su fazon, dobijaju se vrćenje. Onda možete da te forme koje dobijate na točku koristite kao nekakve gradivne elemente za nešto drugo. A koristite koji materijal? Glinu. Običnu glinu? Ne, to je specijalna glina, ona stiže iz Njemačke, pošto kod nas nema gline. Je li vam teško nabaviti materijal? Ma jes. Ne bavlja se ništa. Već sad, uspjeli smo, evo stvarno, sa ovim traganom iz Podgorice, evo stvarno ću ga sad izreklamirat, pošto ja koristim dosta glina na godišnjem nivou, kad su sezone prije pandemije. Tako da je on počeo zbog toga da uvozi i ispalo je da postoji neko tržište za tu glinu. To je prije možda 6-7 godina krenulo, a prije toga sve je stizalo iz Beograda. Odnosno iz Mađarske. Je li skup materijal? Jes. Ali da li je isplativo uopšte? Jest, isplativo je. Materijal nije skup, sama potrošnja materijala, nešto energije, električne, koje već nije nešto puno, uglavnom keramici više rad nego što je materijal i Ali dobro, isto treba imati neki osjećaj dok se ta glina modifikuje. Pa ne znam, treba, mislim, za sve treba imati osjećaj, pa to znam, ne. Vi ste ljetos imali izložbu u Gradskoj galeriji koja je, moram priznat, bila baš onako dosta posjećena. Gdje ste sve izlagali svoj rad? Niđe. Uglavnom po ovim suvenirnicama, ne stižem ja da izlažem. Ovo mi je druga izložba. Imao sam prvo dano, još se ne sjećam. I kad je bilo, to je bilo sa profesorom, sa primjenjenim i sa njegovim asistentom. Čini mi se da je bio njegov asistent, nekaj je bio drugo, nije bitno. I od tada uopšte nije bilo nikakvih izložbi, ovo je bilo sasvim slučajno. Preko prijatelja koji je rekao, ajde imamo izložbu, i onda s Daliborkom i tako je prošlo super, a ja sam stvar izložbu radio zato što nisam imao posla, što nema ovih turista, nema suvenira, pa sam onda cijelu stvari pandemiju nešto novo radio, bilo je super. Pa to sam primijetila, pošto sam bila na toj izložbi, znam da je bila dosta posjećena. Jest. A ti radovi vaše mogu negdje sada se pogledaju, gdje su izloženi? Izloženi su tu po nekim prodajnim galerijama u Starom gradu i u Podgorici. Da, u Delti i u Hercegovačkoj ima nešto rado. Eto sad nešto kreće, kao razvija se neki
art market u Crnoj Gori, baš sa keramikom. Mislim, doći to i do nas. Doći to i do nas, samo što sve to jako, jako sporo ide, ali stranci su ti koji to traže. Pa sigurno, zato što ja nisam primijetila da ima nešto mnogo umjetnika u Crnoj Gori koji se bave keramikom. Nema. Bili su, još uvijek su naravno Stijevići, onda bio je i Slavi iz Tivta. Dobro, to je neka druga vrsta keramika u odnosu na moju. Bila je Teja Čancerijevec, ali ne znam je otišla za Beograd, Darko Vučević, Vučković, ja nikad to ne znam. On radi skulpture od keramike, baš je ono interesantno. Ima još po Podgorici, ali sve to još uvijek slabo. Mislim, slabo, mali je malo je ljudi, onda ko Ivan Kapičić, da, on radi gore u muzeju, Narodnom muzeju. I to je to, ali tek treba ta scena nekako da se razvije. To je bilo super, da se razvije ta scena. Eto, s tim u vezi ta izložba ovih polaznika kursa koji treba se održati u Stopljenici. Nadamo se da se održati. Vi ste završili biologiju i sociologiju. Nisam završio, ja sam samo to studirao. Dugo sam studirao, završio nisam, i koliko mi nije bilo drago što nisam završio biologiju, sad mi je neđe, mislim, opet mi je stavio da mi nije drago, ali mi je neđe drago, mislim, kad gledam nešto sam svega u našu biologiju, što ćeš tako. Baš sam htjela da kažem da škola nije izgleda presudna u izboru nekog životnog opredjeljenja. Kod vas je presudila ta ljubav prema umjetnosti, da tako kažeš. Pa tako, ili talenat, ne znam što mogu da kažem. Tako ispada, ne znam, u stvari, znate to s keramikom, non stop imate nekog posla, stalno nešto možete da eksperimentišete, a eto, pošto se niko ne bavi, onda imate i tržište, nema niđe nikoga, Što i nije tako loše. Pa nije, u stvari je loše, zato što nemate s kim da komunicira. Čovjek i u sam, kad se bavi nečim, čime se niko drugi ne bavi. A pretpostavljam da nemate nerazumijevanja okoline. Pa imamo prijatelja koji su upoznati s tim, ali od same okoline, mislim, kao neki, ne znam koje razumijevanje, ali ne, osim za lovu gdje može da se zaradi. Jer keramika može jako dobro da se zaradi, mislim. Kad si trgovac, kad praviš, onda je stvarno zeznuto. Najveći problem je što ovdje nema ljudi koji znaju da rade, ovdje mogu nešto veće da se napravi, kao što je nekad bila Buljarica. To moramo vratiti se na Buljaricu, naša fabrika keramike. Da. Koja je, mislim, zatvorena, prodata i više ne postoji, bila je super, pričao sam sa bivšim direktorom, stvarno je dobro radila, to je ideja od Ćana Koprivica. I na kraju je to zatvoreno, jer propala je onog trenutka kad više nije bilo turista. Inače, fabrika je bila savršeno pozicionirana pored tih depozita gline, imali su tehnologije, radnike i Montex je radio sa cijelom Jugoslavijom. Plus naravno imao je sva prodajna mjesta, plus radio sa hotelima, uglavnom sa Hrvatskom. Stvarno su dobro radili. Ništa, kao da nikad nismo to imali, to je opet ugašeno, nestalo, ali to je bila fabrika. Nije bila radionica kao moja, nego ogromna, mislim, nije ogromna, ali bio sam u njoj stvarno. Da se nešto radilo. Eto, digresija malo. Unazad par mjeseci vi vodite školu keramike. Da li su to mladi, djeca? Od oktobra, ja mislim. Ne, to su uglavnom odrasli. Za djecu stvarno nemam prostora u svojoj radionici. To su odrasli, da, i to je to je neka saradnja između Sekretarijata za kulturu, Centra za kulturu i mene. I to su besplatni kursevi i ljudi se interesuju. To sam htjela pitati, meni je to bilo čudno. Prvo se prijavilo 30 od njih, pa mislim da neki nisu ni bili iz naše opštine. Dobro, pošto može samo u opštini, onda je to spalo na nekih 24 i kako ova pandemija vamo namo. Ima nas ima nek stvari, oko 20. I malo po malo ulaze u štoc. Čak i sa točkom, što mi je baš imate ljudi koji baš to je interes, nekako su se zainatili da nauče na točak i ide.
plus radim naravno i te ručne tehnike, radimo žena i ja. I sad, poslije mjesec dana oni su već neki, eto, neki iskustveni, sad to više strani materijal, naučili su neke osnovne tehnike i sad su počeli da rade, sad već rade velike stvari. Baš smo zadnju, čini mi se, prošlu srijedu, baš ovako spala na, vidim da ispane velika stvar i onda mi je pala na pamet ideja da odem kod direktora u centru za kulturu da ga pitam da nam da prostor. Veći. Ne, to da, to bi trebalo, nego prostor za izložbu. Znači, za izložbu, aha. I mislim da će i njima biti jako drago kad budu vidjeli svoje radove. Stvarno se trude se ljudi, hoće ih da nauče. Imaju oni tamo literaturu, pokaže im se, vidite kako to izgleda. Mislim, mnogi ljudi se prvi put sreću ne s tim što je keramika, nego s tim da to mogu da rade ovdje, kako to izgleda, mislim, uživo, ono. I na kraju krajeva, kad vi vidite da je jedno od gline koja je tako jedan mekan, plastičan materijal, posle toga to dođe tvrdo, kao kamen, ispečeno s bojama koje se ne skidaju, još i upotrebno. Tako da mislim da će to tek biti interesantno kad budemo krenuli da pečemo i da oni dobiju rezultati svoga rada. To bi bilo lijepo. Biće super. Vi ste ove godine pobjedili na konkursu Kotorski likovni umjetnici koje je Gradska galerija Kotor organizuje svake godine povodom dana opštine. Nisam ja znao da tu ima nekakvih nagrada, to dijelimo to prvo mjesto Dalibor Kornić i ja. Pa da, to je za jednu skulpturu, eto tako. Ovo je prvi put da učestvujete? Da. Kako ste to odlučili? Ipak je unazad ništa, godinama, decenijama unazad, ipak taj konkurs. Daliborka mi je rekla, donesite je radovi kao na ovdje to sad i onda sam, eto. Niste očekivali pretpostavljam? Ma nisam ni razmišljao, ne očekivao. Kada je i sama izložba ispala slučajno, ja nisam išao na te izložbe, niti sam se kandidovao, radove. Jednostavno nisam stizao od posla. A drugo, s ovo vrijeme nisam baš radio u nekim idealnim uslovima. Sad imam radionicu koja je izolovana iz jednog dijela, peći su na suvo, tako da sad mogu nešto da radim. Prije toga bilo nemoguće. Znači to je skoro koliko? Da, 15 godina su meni peći stajale vani, 10 metara od mora, propadali su. Tako je. Ali dobro. Planirate li vašu izložbu? Ne mislim sad sa ovim učesnicima radionice, nego vašu, neku drugu izložbu, ipak je ovako. Planiram, ali ne znam, sad radim nešto, nešto kombinujem, beton, željezo i keramiku. Pa da vidim kako to ispada, pa ako bude ispadalo dobro, neki praviti izložbu. U stvari se skupi za izložbu, ima i sad. A jeste li izlagali osim u Kotoru? Ne. Ma ne, još treba remoćati tu keramiku, još se i polomim, masu stvari. Nisam, ne znam, sad mi je prijatelj koji radi u galeriji u Tivat rekao da je sad konkurs za Tivat, međutim ovo je otišlo sve ovo, nije sve, ali dobar dio je većina, da. Tako da ma nešto smisliti. Ali moram ovo željezo i beton i keramiku, to mi je sad fiksite, da tu keramiku stvari učinim većom. Pošto ste u keramici, aj sad stvarno u keramici, ograničeni ste veličina stvari koju ćete raditi. Je ograničena dimenzija peći. Znači kolika je peć, tolika može da vam bude stvar. Dobro, ja imam relativno veliku peć, koja može da stane neka skulptura, da je metar, možda malo manje od metar. Onda je pala na pamet da mogu to da sam još nekim dodatnim materijalima, da mogu da ih povećavam. I onda mi je pala na pamet željezo i beton. Ma ima tu stvarno, da, keramika ima dosta toga tehničkog. Samog tog pečenja, glazura, sve te forme moraju biti stabilne. Morate nekako da ih projektujete, da sve te težine budu, u stvari mase, budu dobro raspoređene, da ne bi došlo do pucanja, da se sve to ne obrne u peći ili pukne nešto. Tako da, eto, ima
stalno nešto morate misliti. I problem u keramici, mislim problem, je što uvijek morate čekat pa za velike stvari ono i do 2 mjeseca. Da se sve to dobro osuši, pa jedno pečenje, pa glaziranje, pa drugo pečenje, do čekanja najviše ono, znači od same ideje ili kad počnete da radite stvar, pa do trenutka kad to izađe iz peći, kad se ohladi, kad je gotovo, prođe, da, nekad i više od 2 mjeseca za neku veliku stvar. A da li vi u glavi imate ono što želite da napravite, ispadne li to uvijek tako kako ste željeli? Pa za ovu izložbu sve mi je ispadalo onako sam htio. I to mi je bilo super. Da, stvarno je ispadalo onako, kako sam imao u glavi, zamišljeno. Čak i glazure. Pa to je kad čovjek ima vremena. A ne ovako kad stavi još 300 riba, da se trži. Tako mene naručuju. A radite li po poručbi? Pa da. Uglavnom, ja? Pa mislim da, radim po poručbi. Da, suvenir. A to uglavnom pretpostavljam suvenirnice. Da li je neko nekad privatno nešto ovako? Pa jes, ima i toga, ali ne znam, ja često zaboravim tako. Ozbiljno. Evo sad treba nešto da radim, baš jedna gospođa, iskusna, mlada, i kao da napravim nešto, i onda mi palo nešto novo na pamet, ali još nisam počeo, tako da bi trebalo što prije stvarno, ono kao ti nećeš ništa da prodaš, mislim nije baš tako ali zaboravim. A morali ste prvo nacrtati to što hoćete da pravite ili prvo se to kao skicira, ja? Pa mislim bolje, skicirati da znate što radite, ali nije loše, nije jednostavno da, mislim, po meni to je možda i najbolje. Radite onako, samo, kako vam to uđe, samo, ne znam, po nekom osjećaju, ali to čovjek mora biti nekako miran, staložen. Ne, nego baš obrnuto, osjećaj, ja. Mislim da to, meni tako bar obrnuto. A ko je u stvari Petar Martinović? Ne znam. Ne, stvarno ne znam. To je super kad ne znaš onda pravi da otkriješ. Svega tu ima. Mislim, ko je Petar Martinović? Ne, stvarno ne znam. Još se niste otkrili? Pa nisam, mislim, ne znam, da. Pa ko se otkrije? Samom sebi. Stalno se istražujemo, cijelog života. Pa da. Hvala vam što ste bili moj gost. Hvala vam. Bila je ovo emisija sa gospodinom Petrom Martinovićem, umjetnikom keramike.